Sini kita akan melihat guys bagaimana guys, apakah ada yang lolos atau tidak guys. Wadidaw guys, bagus guys. Wah ini mana ini? Nah, yuk. What's ondel-ondel enemy. Wadidaw guys, ada tim ondel-ondel Sanggar Neng Betawi guys. Waduh, aduh guys, ini bakal seru nih guys nih, karena kali ini guys kita akan menyajikan guys tontonan menarik guys, yaitu adalah guys bermainan bola guys. Wadidaw guys, ondel-ondel bermain bola guys. Hanya ada di sini guys, di Ondel Nahla. Wah, ada mobil guys. Wadidaw guys, mobilnya mau parkir guys. Wadidaw guys, mantul. Mantap. Wow. Oke guys, tadi dengar katanya di celana apa ini? Mana ini cebok, udah belum ceboknya? Cebok, jangan lupa cebok yang ke sabun ya kalau bisa ya. Iya. Wadidaw guys, wadidaw. Wah, ada Ultraman naik sepeda guys. Ada Ultraman naik sepeda. Wadidaw guys. Waduh, dia bakal nabrak deh. Tabrak jatuh, nabrak. Ultraman bocil guys. Mantul guys nih. Wadidaw guys. Oke guys, persiapan guys. Ya guys. Ayo mainkan, Bay. Oke. Mantul guys nih, mantul guys. Wadidaw guys. Wow. Wih, awas jangan berkelahi ya. Wow. Mantul guys nih, ondel-ondel guys. Siap beraksi guys. Mantul guys. Wow. Ondel-ondelnya beraksi guys. Wih. Hah? Joget ini nangkap bola. Iya, ngoper-oper bola. Coba tuh pegang tuh bolanya nih. Bye. Oke guys, kita akan menjelaskan guys bahwasanya guys bola ini nantinya akan kita oper guys. Kita oper, pegang aja dulu, pegang. Kita oper guys, nanti bolanya guys ya bersama antara ondel-ondel abai dan ondel-ondel oranye guys dan ondel-ondel hijau guys. Wadidaw guys nih, kita akan melihat guys bagaimana guys, apakah ada yang lolos atau tidak guys. Naon. Waduh guys, dia ondel kaget guys. Wadidaw guys. Buat lingkaran bro. Ayo. Oke guys. Lingkaran. Agak jauh-jauhan ya, Lingkaran. Ini sini. Nah, sini pas, mundur. Nah, ini. Oke, good. Ya. Geser. Nah, ta. Oke guys. Ondel-ondel akan bermain bola guys. Ya guys. Oke. Sarah jarum ini ke kanan. Siap. Bye. Ke ini ya Bay, Ultraman ya Bay. Iya. Ultraman nanti ke barongsai. Muter gitu ya. Oke? Oke. Ya. Siap. 1, 2, 3. Wes. Gagal nih. Gimana? Coba lagi. Yes. Ayo siap. War. Siap. 1, 2, 3. Tangkap. Ya. War, wadidaw guys. Ayo tangkap, no, nenek. Tangkap. Aduh. Rajak war. Yang hijau. Yang hijau.
Oh, Keluar guys, wadidaw guys. Kasih lagi yang merah, kasih keluar. Mantul guys. Siap, woi, lempar sini koren. Woi. Tinggal guys, hijau guys. Wadidaw guys. Mantap guys. Lempar lagi. Ya, mantul guys. Iya. Oke guys, yang hijau kalah guys. Iya guys. Oke, wait, go. Ya. Oke, bye. Yang kalah kita kasih hukuman, bye. Hukumannya adalah guys, lari guys. Hukumannya lari guys. Oh no. Ya, abai bola jadi wasit, bye. Jadi wasit, bye ya. Apa yang menang, bye? Ntar pantau gak, bye. Ya, oke guys. Musiknya kecilin, bro. Musiknya kecil dikit musiknya. Kayak kedengeran. Dah. Oke guys, ini bola ajaib nih guys nih. Lihat guys ya. Lihat guys. Pause guys. Jangan sampai kaget guys. Ini guys bahaya nih guys. Aduh, guys. 1 2 tiga. Wah guys, boncos guys. Wah boncos. Boncos guys. Wah wadidaw guys. Boncos guys. Wah ini mana ini? Waduh guys. Mantap guys nih. Ayo. Mantap guys. Onnya guys, balap lari guys. Wadidaw guys. Mantul guys, mantul. Wadidaw guys. Ini mana ya? Wah, udah lari guys. Wow, mantul guys. Wadidaw guys. Udah balap lari guys. Kencang larinya guys. Mantul guys. Mantul guys. Oke guys, ini aduh. Nah, patir. Oke guys, sekarang guys kita guys bermain bola lagi guys. Guys nih. Oke guys. Mantul nih guys nih. Wadidaw guys. Kita akan ini ondel-ondel. Mantul guys. Pantau terus guys video guys. Jangan lupa like dan subscribe guys. Karena masih banyak lagi guys keseruan lainnya guys. Hanya di Ondel Nahla guys. Mantul guys. Mantul. Wadidaw guys. Wah mantul guys. Dadah guys. Sampai jumpa guys di video berikutnya guys. Mantul. Dadah.